Mayap at magrasyang abak po kay katamongan. Ngini pong Domingo, pagmasusyan tayo, ing Domingo ning Pentecoste. Kambeda rin kaya katamong pansariling kapag nasan para kaniting banalamisa. Iyabe tala ding makatuki. Para king kapasalamatan dari. Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, Violeta Alas de Malanta, Monet Gutierrez, Ferdinand Lissing and family, Ray and Nida Diaz, Vincent and Angelica Torres and family, adding Ladies of Charity para king karelang misang kapasalamatan. Para king wedding anniversary dari, Alan and Jen Hila. Para king special intention dari, Ditz and Lita David and family, Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe and Corazon Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Susan Simbilio, Reverend Father Sotero Yutok, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Raymunda Mateo. Para king kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Lizel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Zenon, Crisanta, Jeffrey, Jose, Hermenildo para king kayang 9 days, Antonio Lualio, Dandy, Conrado, Crescencia, Luisa, Remedios, Ruben, Fructuso, Carmen, Ernesto, Eusebia, Marciana, Renato, Benamin, Romana, at Nicolas.
Mititipon tamo po wanting meto nga pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu, ing grasya ning ginuta mong Kristo, ing lugod ning Diyos Iba, ating pamakyagum ning banal na Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Pag masusyan tayo po ngeni, ing Domingo ning Pentekoste, ing pamanipa ning banal na Espiritu, karing apostol. Kabang umpisan tayo po iting misa, si siyantala pa mo rin kaya katang kasalanan, ban maging karapat dapat tamong magmasusi karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana king biye alanangga. Manalangin tamo. Oy pamingat syubanwa, kilubding 50 aldo, mi pagmasusyan ing kaganapan ning misteryo, ning mi bulalag mong lugod. Lawan me, ing balayan mong makatipon king panalangin, makabuklat tanggap, king api, ning kaya kang espiritu. Datang yasanang mamali karing puso mi, at ipawi na ing pamisagsagan king amano at salita. Kapamilataning meto nga siwala at meto nga dalit, apurian miya saneng lagyo mo, king tula at pasalamat, ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi.
pamamasang iba't king libro ding dapat daring apostol. Inyang miras ingaldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasalpan tayo, makatipon lo king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, ameni batan, king banwo, abalamo, biyong ning masikan aangin. Kitmoane ing bale nung nula pakaluklok, kay bat ding balamo dakal adilang api, ikit dong mikakalat, at ing balang katao, mikaatin niya kareti, king tulid no. Mikat mo langan king Espiritu Santo, migmula lang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpang king pikalug na karela, ning Espiritu. Ating Hudyo karing Jerusalem kanito, devotos lang menibatan, karing miyayaliwang bansa ning yato. Inyang timdamdo iting alingongo, mitipon-tipon lo ring dakalataw, mengasdan langan, uling dimdamdo, migsalita ring apostol, king amano ng siswan ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari, tao Galilea, dating taong magsalitang makanyan. Makanano itamongan, daramdamantalang magsalita karing amanong siswan, kaya katamo ating menibatan Parcha, Medya at Elam, atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia, ating menibatan karing Ponto at Asya, Priya at Pampilya, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Ding aliwa naman kay katamo, menibatan la Roma, Udyo ampong paganong mga converti king Judaismo. Ding aliwa po, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamongan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmula lang bage, adepataning Diyos. Ing amano ning Ginu. Ginu itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ginu itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Purian me ing Ginu o kaladwa ko, o Ginu o kakong Diyos. Ing degulan mo emonano, o Ginu ding kekang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato, karing kekang lelangan.
Nung patluran mo, ing karelang pangisnawa, mga matelo, magbalik laking alikabok, a ibatando. Dapot, kabuddinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato, pagkalubanan meng bayong ing ligayan ing Ginoo manatili sa kapilanman. Mi paligayan niya sa king sabla ng lalangan. Manano sa ing kanakong pamibule-bule, makaigyeta keyo, uling ing Ginoo tutulog ako. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, i Jesus ginuya, subali mo nung patnubayan ning Espiritu Santo. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyu, dapot metong yamu ing ginong susuyuan. Atin miyayaliwang kagiwan, dapot ing Dios, ya naman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan yang katunayan, king atsuya keya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling i Kristo, mengariyang katawan, ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Talakad tampo para king sekwensya. Mekakeni o Espiritu Santo, king kakong kaladwa, iba't banwang sala, ipagkalub keya. Lubos mga tula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ning ugtong aldo.
Sala ning kabanalan, pusumi kapnuan. Ikeng mipnung katapatan, pilubluban, kekang pamatulan. Nung alaki ang indiwa, tao ang tiyo waring ala, na alabanan, nanung ang dewakan. Dungis kekasanang wasan, malangi kekang diligan. Maging lunas kasana, sugat mi pakayapan. Kalambutan ding palalo, di nang sigla ding marimulo. Manalili ing dalan, ing matulit ibalik mulo. Pitong kalam parati mong ipagkalub, ibiyeke kaming tapat alub. King masampat sa kaugalyan, mabiyemo ing kabiyasan. Kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapusan. Yanasa, aleluya. Meka kenyo panalay espiritu, kapuan mo ding puso ring matapat keka, at palaglaban mo karela, ingapining kekang lugod. Ing ginumanatili kaya kayo, pamamasya king maya pabalita ag pangkang sanwan. Kanitang bengi na ningaldo mo ring ita, mitipon laring alagad. Pakakabat laring pasbol king lugal, anong nula makatipon, uli na ning takot da karing Hudyo. Di natangi Jesus at di nalakadyabusal da. Ing kapayapan, manatili kaya kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit no karela, ring gamat na, ating katalindikingana. Mesayala, ring alagad, panakit daking ginu. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan, manatili kaya kayo. Nung makanano na akong tinubod ning iba, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala, at sinabi na, tanggapan ye, ing Espiritu Santo, nung patawaran nyo la, ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. Ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po mayapayabak kaya kayungan. Let us acknowledge the presence of one another. Pakigreet siyo pong mayapayabak ding kasiping niyo pong sisimbangeni. Mayapayabak po, mayapayabak po. Kaya katamungan, pakisabi niyo po king kasiping yung eni, blooming kangeni. Sige po, sabihin niyo po, blooming kangeni. Pag nakakumo po, napaneta mo pong makanyan prinsipyo, makalago, makasanting, potang didinan tayang oras ingapong ginu. Ngini po pag masusyan tayo, ing Pentecost Sunday. By the way, happy birthday po pala. Kaya kayo, pakisabi po king kasiping yu, happy birthday. Sige po, happy birthday. Dingaliwa po, alangan lang mag-greet, ne? Ewari po, ing aldoay ni kapag masusyane po ning pangabait na ning Santa Iglesia. At nung ita mo po ing Santa Iglesia, di birthday ta mo po, birthday yu po,
birthday ko muna man, yapin. Happy birthday kaya katamo, palakpakan tayong Santa Iglesia Katolika. Ing Pentecost Sunday po, yapin ning kaibat na po, ning 50 aldo, manibat po niyang sinubliyang mebing Ginong Jesucristo, tinipaya, pe paralane, ing banal espiritu, karing kayang apostol, at manibat ketang aldo nga ita ba, milablabla puso ding apostol, at karin lamegum pisang migmisyon, ang ganang meragul neng makanini, ing kaya katamong kasalpantayanan. Nano po kayang malyari tamo pong bakalan, kining obra na po ning banal espiritu, king kaya katang pamibiyebye. Baloy po, manibatan niyang Biyernes, ang gapunapon, mig-outing kami po. Kami pong mikakaklase, king college. Deta pong kaklase ko king college, king seminaryo, mikitikit kami po. May nakit siya pong meto nga resort, ining kanako pong kaklase, kining banda Bacolor, karin ke po mikitikit. Manibatan niyang Biyernes ang ganapon. Ay kasayami po, karakal po kwentuhan, at na pong karakal po pamisabi. Nangaliwa nga, chismisa na lamo pero kasayami po, mikitikit ke pong pasibayo, at emo po kwentuhan, ing marakal. Marakal kami muna man po pamangan. Ini pong metong ming kaklase, sinabi na, uling karining may ngalabasan, mi pong outing, kami pong magluto, nga na po nining metong kong kaklase, ining banwangay ni, bangka nita mas makapokus taking kwentuhan, paluto tanamo, dadalada na ni, ing pamangan. Nabengi po, kabang mangan kami, uli sigurong medyo mikarim lining nasimi anyang lunch. Anya po nga pagdana, uli sigurong busy kami, ala pong bisang talaka, dalang bisang magsadya, king pamangan. Sabi na po nining metong, o kananta namong marimla. Nga na po nining metong, ba, dimdam ke pong may kibat, ining metong kung kaklase nga na, ay ali, ipali mo, agyang pang nanoy ngulam mo, basta ing nasi, mapali, manyaman. Wari po makanyan, ing kaya katangkapan walan, agyang nano pang ulam, basta ing nasi, mapali, managyo na ka. Agyang pang metong yang latang sardinas, ing tigtug mo ken, o kaya, ebo na agyang eyaluto, ay, tsaka medina nasin, managyo na ka. Alimo po, basta ing nasi, mapali, makanyan mo naman, karing kaya katamo pong ulam, agyang pe katako-tako ming metong nga tao, potang paganming magyelong minudo. Alimo po, agyang dirite na kananita Alimo po, agyang pang manyaman yung bulalo, agyang pang pekatako-tako ming tao. Nung mi kabukasan kay batakit making silyo, sesebuya, ing bulalo, o agyang dirite ke po kanan, ing bulalo nga ita. Alimo po, pero potang may gumpisa mo ning sinalang kingapi, tsakaya pumigising pasibayo, ing sabon ng manyaman. Alimo po, bubukalya pa tutulo na kawawa. Alimo po, kanitaya manyaman ilup-ilupan, ing bulalo. Agyang pong karengasan. Alimo po, agyang pang salmon niya pa yan, o kaya blue marlin niya, agyang detang pang sosyalaasan. Potang mi karimlana la, alimo po, warisisyas la po rin. Alimo po, agyang bugame siguro king pader, malasak king pader. Alimo po, anyapin po potang megumpisa mo ng pinali, iningasanay ni, pasibayo ya pong maging manyaman. Ot sabi ko po yan, kaluguran kong kapatad, kasi puking dieta mo, iita mo man didimlata mo, iita mo man lalangita mo po, alimo po, lanyo na mo po yung kasiping yun, o lupa yung marimla, sige na mo po. Lupa yung pong marimla, yung kasiping yun po, o lupa yung malangi, yung kaya kayo pong kasiping. Ning minsan, aminan tamo po at king kaya katang aldoldo pamibiyebye, didimla at lalangita mo. Baloy po para kanako, ing mumuna na pong obra ning banal espiritu, yapining pakapalya na lang pasibayo, palablabanong pasibayo, ring dirim latang puso, nung dimdamye po, ing kaya katamong ebanghelyo, pakakulong la po kano, ding apostol, at makakulong la, uling tatakot la. Alimo po, at pepakit yung sinubling mebye Jesus, karela, nano po kanong gewa ng Jesus, pengis nawana nala. At manibatin niyang pengis nawana nala nang sinabi na karela, tanggapan niye, ing banal espiritu. At keta mismong penan di tayta,
linablabla puso, detang pakakandado dang pasbol, biklat dong pasibayo, eno takutan, hanggang sa penaralde, ing maya pabalita, o yan po yung obra na, ning banal Espiritu. Yapin itang, eya papatugot mamye bage-bage, na makapag-inspire kaya katamo, na magpalablab pasibayo, karing kaya katamong pilubluban, ing kailangan tamo mo pong gawan kaluguran kong kapatad. Yapining pantunan tala, ring maka-inspire, king kaya katang paligid. Ing puso mo po tang masyas ne, ala nang maka-inspire kaya ka. Inyapin po nginingaldo ngay ni, anyawaran tayong ing saup ning banal Espiritu. Bangkanita, gisinga nung pasibayo, ring matudtud tang puso. Dako po asisi, nung minsan daratang ko po keng biye, naning minsan papagal dirim la kayo po. Alim mo po, lalo na po karing magobra keni, itamo pong ulit-ulit, ing kaya kayong gagawa. Ning minsan makalangi, ning minsan makarimla. Halimbawa po, bukas, Lunes na naman, dingaliwa po kaya kayo nang sabyanda, ay, Lunes na naman, magobra na naman, alim mo po. Ning minsan, nagyang pong makanyan mo yung sasabyan tamo, bala mo po, papakit tamo, makasawa, yung kaya katang gagawa. Natutupo, magagri ko po kaya kayo. Pero tandanan nyo po, kaluguran kong kapatad, itamo mo rin po, inggawang sangkan, nung makanano tamo pong sumulong, king kaya katang pamibiye-biye, inga pong ginupo eya papagal, mamye po sangkan, bangkanita, manikwatang inspirasyon at maging inspirasyon tamo. Karingaliwa, baloy po kaluguran kong kapatad, yako po, nung bakit aisip ko pong magpari ko. Kasi anak ko pa mo po kanita, king pisamban mi king Dolores. Magmisaya po, yapong Steve Susi. Ako po ba nung kilala po yapong Steve Susi? Yapong Steve Susi, iya pong Paris Pris ngini king San Antonio Lubao. Iya pong Paris Pris ka rin. Anya pong anak kong malati, kakit ke pong magmisa. Yapong Steve Susi, kagaling na pong magmisa. Sabi ko po king sarili ko po, tanga kakit king magmisa. Bala mo yata, bisa kong magpari, nga kong makanyan. At manibat kanita, andat kakit ke po yapong Steve Susi, sasabihan ko po king kanakong sarili, siguro datang ingaldo, makapagpari ko mo naman. Yapong susi po, kutnan tayo, balo na pong in-inspire na ako, may kadali na po, balo. Inyapin po kaluguran kong kapatad, makanyan po yung kaya katamong isipan, makanyan po yung kaya katang pigunaman. Itamo pong aldoldo, na manintun kang inspirasyon king kaya kang sarili, mua mamalayan, dengaliwang tao, mai-inspire na la naman kaya ka. Bakit? Kasi kapapagal manintun inspirasyon king kaya kang pamibiye-biye. O yan po yung obra na ning banal Espiritu. Balo na kasi ni nga pong ginuna at intang tendensing dumimla. At intang tendensing langi. Inyapin po pera lane, peti pane, ing banal Espiritu. Ban kanita paganakanak kaya katamo, makabaya pa yung biye. Dakal tapa kanan nasi, dakal tapa pagdalanan. Sana po, tamilala ko inspirasyon, king kaya katang pamibiye-biye. Nandin pong palob ko, kining kaya kayong pisamban, ikit kaya po yung maragul ng tarpuli namong Benedict. Alim mo po, baloy po kayakit ko, may ngilabot ko po. Sipan nyo po ita, ketiking Mexico, may kapagpayari na ko na naman pong meto nga pari. King taong masya sa puso, ing tarpolin na ita, simpliya mo pong tarpolin. Pero king taong maninton inspirasyon, itang tarpolin na ita, pwede yang maging obra na ning banal Espiritu. Kaluguran kong kapatad, yako manwala ko po, ang datating sisimbaking pisamban, mabiyeng banal Espiritu. Ang datating pengaring titiisa na ing pali ning aldo, bangkanita asustentuan na laring kayang anak, mabiyeng banal Espiritu. Ang datating OFW, na pibabata na, ing lungkot karin kingaliwang bansa, bangkanita tinyang apadalang pera karing pamilyana, mabiyeng banal Espiritu. Ang gatating working student, na pibabata ng pakyabayan din kayang kaklasi, bangkanita astos-tosanya mo yung sarili na, mabiyaya ing banal Espiritu.
anggat ating maniwala kingapong Gino. Agyang pang masakiting pagdalana na king biye, mabiye ing banal na Espiritu. Kaluguran kong kapatad, ing obra na ning Espiritu Santo, yapin ing inspire na katamo, na agyang pang ulit-ulit ing gagawan tamo, sabyan taking sarili tamo, bisa kong sumulong king biyeko. Bukas, Lunes na naman, sana po ining Domingo ngay ni, anyawaran niya po, ing grasya ning Espiritu Santo, bang kanita agam panan nyo no, na namang pasibayo, ding responsibilidad nyo po, king kaya kayong biye. Lenyo na mo po yung kasiping nyo po, anong lupa yung maka-inspire? Sige na mo po. Lupa yung pong maka-inspire o lupa yung makayalanggana? Ne. Sabihin nyo po king kasiping nyo, hello? Sabihin nyo po king kasiping nyo, balo mo? Pauli mo? Mabiyaying Espiritu. O yan po yung bakalanta mo, kaluguran kong kapatad. Kaluwal tamo po po, taking pisamban, kalupa na puning pane kung sasabyan kaya kayo. Talang nga tamo banwa, dugdugan tayo po yung kaya katang salo, sabyan taking nga pong Ginoo. Lord, dakal pong salamat king inspirasyon, ready to fight na ako na naman king biyeko. Amen. Talakad tamo po ngini. Hagnanagnan tayo pong ipasyaging kaya katang kaselpantayanan, saselpantaya ko. Inalang king banwatiato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banal na Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, sinubliyang mebli, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka ring mabiyempon may nga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis sa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo ban king aldoyti, tipaya ing Espiritu para king meto nga bayong Pentecoste, ning Santa Iglesia at king yato. Nga tamong manalangin, itugtugme kaya kami ing kaya kang Espiritu o Ginoo. Pagkalameke kami, o Ginoo, ing espiritu ning kabyasnan, bang kami mipakat a puso, karing bagay lilipas king yatong iti. Nune, paninasan may git pa king bagay kukupas, kanito, pagnasan mi mo ing bagay maka Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Pagkalameke kami, ing espiritu ning pamanintindi, bang aslaga na la, ring kaisipan mi, king sala ning divinong tutuan mi, ban kanito, kilalanan at luguran mila, manalangin tamo king Ginoo. Pagkalameke kami, ing espiritu ning kausukan, bang ing panemong pilinan mi, itang makabiyetula king Diyos, at makadala kaya kami, king banwa, bang kanito, akilala miyo, ing tunay ng kaburian ning Diyos, busal ning lipit at kabilyan, manalangin tamo king Ginoo. Pagkalameke kami, ing espiritu ning tepangan, bang apusan milo, ing krus mi, kambe mo, at managumpe kami karing sablang sabagkal, king kaligtasan mi, king mitmong sika na nalub, kanito matibelog kaming mamintu, king kaburyaning Diyos, agyang nanong malyari, manalangin tamo king Ginoo. Pagkalameke kami, o Ginoo, ing espiritu ning belwan, bang abalura ka, o Diyos mi, at abalumi, ing sarili mi, at sumulong kaming ganap, king belwan daring banal, bang kanito, atarok mi,
ing tuturuning banal a kapulungan, manalangin tamo king Ginoo. Pagkalame kaya kami, o Ginoo, ing espiritu ning malugod a kabanalan, ban akit ming mayumo at makauli, ing pamanyuyu king Diyos, bang kanita aluguran miya ing manalangin tamo king Ginoo. Pagkalame kaya kami, o Ginoo, ing espiritu ning malambis at takot king Ginoo, ban muan kami king malugod a kapanaligan king Diyos, at pangilagan mila, ing nanumang makasukal lugke ka, kanita kumasnok kami, king kasalanan, anting pekamarok diling bagi, panilagan mi, ing mumunang pamamye ulaga, king sabyan ding tao, manalangin tamo king Ginoo. Ngeni, aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos, patipan me kaya kami ing banal na espiritu, at lalang kang bayong Pentekoste busalmi. Manano na siya ng ing talapamatula ning banwa, so pa na kaming maging talapatuto ng Kristo, ban ing kayarian mo, miras siya karing sikoti ning yato, at manatili manggaman king alanangga iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Maging
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daw na matanggap larapaning Diyos ipang mayupayang tuto. Oy paming miglalang tayra na kesa na king sablang katutuan ning pengako mong espiritu, ban ibulalag na kaya kami ing kabiluga ng kabaldugan niting sakripisyo, ipagkalumoy ti kapamilatahan ng Kristong ginumi, ing ginuma natili kaya kayo, yat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karino iba, Diyos kingalananga at lubos mayupaya, kingaldoy ti tinubod ming banalay espiritu karing pinili mong maging kekang anak, kapamilataning pamakirakera, king biening bugtong mong anak, inya de lame king kayang kaganapan ning misteryo ning kaya kaming kaligtasan, kingaldoy ti pagmasusyan miya, ing dakila ng mula ning kaya kang banala iglesia, inyang ing Espiritu Santo, pe pabalo ne karing sablang balayan, ing bukod mong tune Diyos, at lelanganing ibat karing dakaldang salita ring tao, ing meto nga siwala, ban mipasyag king meto nga kasalpantayanan, ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning meto yato, kabang kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kaya kang ligaya, layon makyabe alang tok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mula siya na retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayo yami dawon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka, pirasone at binyene karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyining kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawan mi kaya kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding seminarista, at ining mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kaya kang anak. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling niye at ding sablang may yango na biye. Tanggapan mo siya na king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe ng Santa Monica at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mausta mo pong iniking ipata mong at syuban, waking panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Ipaing ginuming Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo siya babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia.
at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Ipakita mo po ngening misasan metong tamo king kapayapan po kaya kayo nga. Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad la ring mayayawos, king apuna na ning kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na siya ng ing pamangan at tinggapmi kaniting Eukaristiya, so pana ingalanang gaming pangayat bus, papanatilian mo karing pusumi, ing sika naning kaya kang espiritu, at kambilan mula, ring kalam apig kalub mo king kaya kang iglesia, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu manatiliya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos, pati ning kaya kayong pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu, ing misa mi daon ne, umena ko king kapayapan, aleluya, aleluya. Salamat king Diyos.